Hello guys, vin nou prepare un ti banan ansanm avèm bi rapide. Mbap ka montre nou tout bagay, deja nou konen sa deja. Mpase ke nou ap gade video an. Men mbap ka montre nou tout bagay guys. I'm sorry, paske mbap ka montre nou tout detay vwe. Mbap ka montre nou tout detay, paske nou konen deja. Mpase ke nap kompon. Nap gade ansanm avèm guys, ok? Mes amour. Guys, bam fonti avanse video an, paske map avanse video an, pou ke si m avanse video an guys, se nou konen deja. La guys, mwen gete pase banan nan l'eau. Bien rapide. Nan l'eau sel. E pi mwen jan mwen fè l'eau sel mwen pou li ka pigo guys. Sa son lot bagay. Bagay pou ke nou li nan video guys. Ok mes amour. Se bagay sa telman go guys. Li go an pil. Mes amour. Li go an pil. Li go guys. Ok guys. La nou wè ke la se kote ke banan nan ta fuyan mwen te manje la mwen getan banan getan fin fuy. Banan nan fin fuy la guys. Wè. Guys mwen pa fouchet pou mwen al manje. Guys men lè mwen fè tet mwen base mize. Ansanm avèk fouchet lan guys. Mwen se mize mwen fè tet mwen base. Hey. Yo mwen mwen ko ki pa mwen fè tet mwen base mize guys. Mwen ti fouchet la. Ndepose fouchet la. Ndepose fouchet la guys. Map manje a mek. Banan nan telman go guys. Banan nan belly go. Ase yon ti pikles ndep. Ndep wap mwen te meti ansanm avèk pou mte manje guys. Banan nan te go. Thank you guys.